I samo reci da si tu onog dana kada budem na polju. Uradio bi sve da bude kao pre, čak i ono što nije po zakonu. I samo reci da si tu onog dana kada budem na polju. Tina Anđelković Snajka, koja je direktor marketinga filma. Osmijelić, izvršni producent. I konačno, Stefan Đunić Rasta. Čak i ono što nije po zakonu. I samo reci da si tu onog dana kada budem na polju. Uradio bi sve da bude kao pre, čak i ono što nije po zakonu. I samo reci da si tu onog dana kada budem na polju. Uradio bi sve da bude kao pre, čak i ono što nije po zakonu. I samo reci da si tu onog dana kada budem na polju. Uradio bi sve da bude kao pre.